Rajasthan khopui Jaipur Phulera police station huam chunga hironada khwa a Dinesh Verma ti chungkwa chu khosave in anupui hi hemaltai ani a fa po pani nei to in au pozok chu meichha ni in an chanchin bo sai ani la hian kumngali ka upa ani a tin anau pangjok po in akum thumna amang ve mek bok ani nei na po kumriat lai ni to in chung kom thei tak ani lem lawa chuti rwal chuan harsal tuk ero ani shan lo no pa a lekha thiam ani awang hian an tho tur ang tok po an hu ve zela ama ero chu nanghet nei ani lem lo awangin an na tho na mun ero an sun kwal ve fo to chin chutianga chung ka tul le mamo tho chwana konga theito pan chwa mek lai chuan nu ber hemalta I chuan alo zer thiam to na chu manchang kai tumin ngai to na aseng ta a competitive exam be ve tura inbo sain lotlin ngei po atum ro hle ani heti mek lai hian apasal dine sa ero in na chel lai nein nitin anna kalin achhuak renga thimhnuwa in lama thleng le tlang pui thin ye chuan hemalta I chuan competitive exam turatan a theito pina inbo sai ve zela heti lai hian an kho chunga mi ve tho Yogesh Verma chu exam be ve turin a inbo sai ve ti hemalta I hian a chen katte hne na tangin asia a fanei to ani mai pi alama pasal fanau enkol akut vek ani boxi awangin midangte angin coaching class kal chu atan thil thei ani lawa chutiang din hmuna ding ani awang chuan an kho atanga exam be ve tur tho Yogesh chu biak po a exam ata na thil chul tur ang te po zo tha a asia ta wangin Yogesh chu ava be pop thei ta hlawa chutiang chuan darzat bithle in nitin exam na ata na thil poimo soidu nan le zerdu nan hun an hmang chauta a ti chuan exam hun ran thlengin nitin deuh tho a zerdon thinta chu exam ni thlenga in phasan lavin an kal dun da zel boka chian in kom ngei tak ani chauta der mai heti la hian pa ber Dinesh sa ero anna chola wangin in lama a om tlem thei hle thung kan soita kang khan anna atanga a hoa in a thlen meu chuan khwa thim to tlang puin anupui competitive exam tura a in bo sai po tha ati em wangin a support hle nge a hei wang hian an khotlangwal Yogesh ne na lekha anzir don thin po chu a khaplem lo ma se chhun enga in lama om man talo ta chu anupui kho sakdan zong ero a shelo thung an chung ko chena hian anupui fanauti baka Dinesh nu le pate la kho sa ve bokin an chena in hi chong ni ani a anhnuai zoka anma ani omin achunga anu le pate an kho sa ve boka heti la hian pa ber Dinesh hi akha to ka zu in jing ni in zurui chunga hon chang po anei fawa ma se ni tina zurui reng ero ani lem lo ti chuan March ni li kumsang ni samhni pani ni in ni dang ang thovin Dinesh po anna kal le ta a hemini ero hi chuan ni dang aya zu a in hnem deu awangin annu pakhuma muzalin reilau te hnuwa amu hil zui tamaya hemaltai chuan anruma apasal mo chu akha to ka ngai ven deu rengin anfate anmutnu thleng po in ani ero eng emo khoin alameng dewa hemizan hian ni dang aya mingrein mutpo amutlai hle ani ti chuan jinglam dar hni le achanwe ani to tia muturin anrum lam chu awapan ve ta a ama ero chu anrum alu che chu thlabar le hlau thong ti sha takmain ate ta tor maya ring taka chapchungin amang angani ti sha takin in chunglama apasal nu le patimulai chu akawok waka chu vele in chunglama mu anu le pate chuan chutia anmo ber hlau thong takmaya a aw le a chap thom an sha chuan an fate omna lam in hnoi chu an pan ngal wata thenam khowiang hnai waite po in hemalta I hlau thong awri le chap thom an sha chuan mak an ti in reilau te chungin thil thleng ngai ven tura pungkhom po an tam man viau nge a ama iro chu in hnoi lama an fate kongkabul an zuk thlen chuan in chung lama an lo la in kal tlat maya
Dinesh pa chuan afa pa chu kauma sa in kong khar hongwa turin a awa amo himalta ipo chu kaungalin kongka hongwa turin a silboka chuta himalta I chuan kongka chu lo hon sakwatin in chunga an hanlu chi a until mu chona thongai mai Dinesh anu le pa ba ka thenom khoweng te po ron kalve in himalta itinu pakhuma until mu chuan anni po thong tak zetin khuma Dinesh thisen bo nuang chunga alo le tereng anwa mu chuan angaina an shilavin an shil hailhom le a achan om tor po an ngai to thiam meu lawa ama iro chu himalta I chuan anu le pa ba ka thenom khoweng thil thendan sia tuma an ma ni ron ngai ven tu te hna chuan a pasal boral na chungchanga thil han soiwak ngaina a hriat lo thule a pasalin hetia a boral san thut mai chu a hriat thiam lo ba ka a pom thiam theilo thu pungkhom te ma a soingalin mutura an ruma alu hnuwa a hriat ve chau thu a soita a chuti rwal chuan a pasal chu midang kotwara boral ani arin lo thule mania invita in thatamai ani arin thu a soibok ma se mi then khat ero chuan an oi saklem lo ti chuan thenam khoweng ti chuan police tam hria tirwata rang taka malak thabera an hriat awangin Pholera police station bi pop watin thil thendan kimchang an hriat ang police chu hriat tir ngal an ni a police te po in an thudon bo zui ngalin thana in charge Ranjit Singh ali anaw then khate chuan chiatna thlen na mun hi an thleng be ngal boka thil thendan le ruang endikna an nei zo hnuwa thana in charge Ranjit Singh chuan police how to lian lama wathlen vele in anni po in an thudon bo zuin additional SP Gyan Prakash Nawal CEO Kirti Singh Baka Sambar thana in charge Hawa Singh ate po in ruang omna mun chu reilote chungin an thleng be ngala additional SP Gyan Prakash Nawal ruang man angin special forensic team te po shwaitil ve ngal ni in anni kai shwaina a ruang endik ani baka in le avel te po thil thendan kim chang hria tumin dapna an kalpui le tabok ani police sam record in atarlan danin Dinesh chu a ngonga thil hriam taka zainani om tak hliam mu ani a heiwang hian miswal kutwara boral ni nge ya rin na po nei lian hle in mani in ti hlum tum ni se chu a hliam omdan atanga alandana thil theini in police sam te hian an ring theilawa chu baka ama a in ti hlum tum ni se chu amman roken te po akianga om ngei torani a ma se chu tiang engma mu an nei bok si lo fin fiana tak tak ero nei thelo ma se miswal chetna ninge in an ring nget tla thung tin heiba ka hian a ngonga tanga thisen chhuak po kha akuta emo thisen klema zong kai om takani a ma se chu tiang om po engma om bok si lo chu midang kutwara boral ani nge an ring hle a chu chu thenam khoweng terin dan po ani nge nge ama iro chu Dinesh anu pui himaltai ero chuan a pasalin har sana ato lai om a hriat lo ba ka annu paruma amu dei thule ani ero inchung khur tul le mamotia chaukalama a om tho police hna hian a soive boka chumei ba ka thil thlen lai vel hian anin chunga pon lammi ron lut om thom dang hriat anei lo thu po soin ariru halu tuka wanga in thatamai nia arin tho police hi a hriat tir bok ani police te po chuan boral ta Dinesh anu pui le a chen pui berin hetianga tongkam anei tamai chu mak an ti in mani in ti hlum tum che da nu ma a hliama tang hian ani thein an shelo ani ber te chuan himalta I tongka chhuak le om dan zong song de chu ngun takin an zirjang chhota a ma se a pasal ruang chunga tap chunga hun mang ve ta chu police samte pu in ti wak ngaina an shemai lawa mi lu sun lai laya han lak shan dai po chu ni theya an hriat lo awangin pon lama an chho san le a hetia pona an wa chho hian thil thendan hriat tuma thenom khoweng ron pungkhom de zinga kom om tur chi deuh nia an ngai te po kom zelin thil thendan an chui zela ma se atu ama chu thil chiang takle thuk taka han soi thei an omlo police lamin Dinesh ruang endik nali an ti tur sang sang te an ti zo hnu hian
postmortem tura damdo in lama lak ani le a heti lai hian chonhu her dar ni le achan bevel ni to in postmortem tura ruang kalpui ani hnuwa additional SP Gyan Prakash Nawala le a hote chu police station nama case zirchiana nei le turin an kalve ngala statement sang an la khom te le mi sang thu soite zirchiana nei le in meeting poimo an nei zui ngal boka police lam thu chhoin atarlan danin kil sang atanga zirchiana an nei hnu hian boralta dinesa nupui hemalta ichu he thil thlenlaya omve ani baka police lamin mani intihlum ani thein om engma an hmu lo laya ama berin ril roha awanga intihlum anga asoi si chuan anrin helna ati zwal thar ta hle a hei wang hian thu zo fian nei tura police thana a ko anrel tu tangenge ani heti mek lain police lamin thu zo fian nei tura himalta I ko an tumla hian thenam khoveng then khati hne na tangin himalta ichu competitive exam nei tura a in bo sai thule ama ang thowa competitive exam nei ve tur yogus anena anin modun photo police tamte hian an schedule da tlat mai an thodon angin police te hian yogus Verma po chu aruk dewin achejia le a umdan zirchiana an nei vele a ti chuan himaltai po apasal dinesa ruang an William tirzet nuwa thu zo fiana nei turin Phulira police station a kovin thu zo fiana an nei ta ngala darkar nga chuangzet police chen an kom hnuwa hemaltai ka nge tangin yogus anena kumkha chuangzet aruka anlo inzui to thu apong tangenge a police chen aruka anlo en thlak mek hemalta iberin aming alam rik veta ka chuan yogus Verma po man ve ngal ni in an pahni hian thu zo fiana le dopna an nei ta a ashan ve a dopna an nei hnuwa room khata thodun tir le in police te hian thu zo fiana an nei le a competitive exam turata na inbua saina an kalpuidun thin thole lekha ti po an zirdun fo thu te soin atu mama in engma an jepshan lawa police te chu thilni na dik tak shilin anin ring tok dun viau nge ani ama ero chu dinesa borol na chungchanga ero yogus Verma chuan engma shed lo thule a in hnam hnoi lo thu in atang tlata chutiang tho chuan hemaltai po in a pasal borol na chungchanga police te bula alo soi to tho aril roha awanga intilum tamai ani arin thu ala soi ve boka mase police lam ero an dinanga ya lading tlatin an pahni hian dinesa borol na chungchanga in hnam hnoi na tak lo nei lo ta po ni se a phena midang an omnge an laring chawa ma se darkar ni chuangzet dopna an kalpui hnuwa po thu thar shat bil tur an nei theilo ma se beidon san ero an tum haulo ya chuan hun engemaw chen aliam hnuwa police chen an tuma an shwailu theita hlo mai in pong lo theilawa siam tangenge in hemalta ile yogus Verma te chuan dinesa borol na chungchanga amo phurtu an ni thule an tha ani ngei thu an puang tangenge a hetia an thilti swal police te ma a an puan hnu hian Phulira police station a twal tha thu boy rit tak an pani a siam sakni in hemini lala hian kota in lan tora shwai an ni zuya chumi hnuwa dam chunga lung in tang tora jera dalu anita ani police thu chhoin atarlan danin hetiang hi thil thlendan alo ni boralta Dinesh Verma hi Rajasthan khopui Jaipura Phulira police station huam chunga hironoda khwa khosani in kumsari veliam ta khan hemalta inen in nein fa po pahni an nei to a paber Dinesh Verma hian na thomumal le naknget nation lavin arem chang thokwalin chutiang chon chungkwa a enkol ve a atira kan tarlan tak ang khan annu pa hi lekha thiam ani awangin an tho tur om tok po an mu ve zel theya ma se khosakte lo har satel telin sum in dai lo na ten chungkwa atlak bok ve tak zeu zewa chuan nu ber hemalta I chuan sarkar na tho ve a
chung ko chom dan tur kong azong ta a ti chuan kumsang ni somni pakhat ron in her chhuakin competitive exam om hnai vai dona a hriat awangin chulama rilru sen chu atum chawa a pasal dine sapo in rem ti sakin amamo le tultur angchi po angai to sakzela anupui thutluk na chu lom taka pompuin anchung kotan andam kho chhuana torani ti a hriat awangin hau tak de uma se asum tho chu ang po anupui imbo sainan a uilo ani ma se fanau nei to ani awangin himalta e chu midang ti inbo sai ang taka inbo sai theilavin coaching class kal takngel po atan thil harsa atling hle a amai ro chu chutiang din hmuna adin mek lai chuan an kho chunga kho save tho yogus varma chu exam turin a inbo sai ve ti a hriat ve le atang kai pui theina tur tam tak ama kal tlanga a hriat the in be sein awa bipop ta kha ani a hei takhi thil thalauron ir chhuana chu alo ni reng mai atir lama kantar lan tak ang khan hemaltai pasal dine sa hi ni tin na akal thini in a thlenle mi chuan kho athim tlang pui to a an chung kwa ba ka dine sanu le pa ti po an in chunga kho sa in dine sa ti chung kwa zokhi in hnoi zoka an kho sa thung kan ti to kha hemalta hian chhun lama naupang en kol le in chung khur mamo sekre khoi bak ti tur tul dang nation lavin in om chu a hna ani maya hetia yoga sanena anin hmel shat nu hian an exam na tura thil chul le poimo sang sang boy puin akha tokin anin hmudeu reng boka ma se naupang en kol lai neite ani awangin atan ero pon chho reng arim chan lo awangin yoga sa zok hian hemalta ichu an chena in akal chirin an exam na tur inbo seinan hun an mangdun thin ani ti chuan hun le ni liam zelin exam tura anin bo seina chuan kongdanga hruai koi ta tlat mai zalen le in po taka in kom le ni tin deuh thowa hun mangdun ta na na chu in za ton na in anin kara mun achang ta meu lawaniang tum khat chu yogo sa hemaltai te ina vakal in hemaltai hne aril rulwa to ani thole mel tha ati tho ashil ta top maya ama ero chu hemaltai po in anin kom ngei na le anin nel na chu thalhelin nuam ti viau ma se pasal pomlai nei ani to si awangin chutiang zong chuan ril ru apulem lo hetia yogo san alaka aril ru putmang ashil tumpo hian pasal pomlai nei ani thole fa po pahni lai anei to tho shil non le in alaka hetiang zonga rilru pulau torle an exam te po anhai to awanga chumilama arilru petorin ashil ve boka chutiang chuan hun le ni chhiar zelin an exam hun ron thlengin exam ni po hian an pahni hian anin thorwal nge ani ti chuan exam ber azota ka chuan in hmona tur chuan lam nei thei tami ulavin yogo sapo hemaltai ti in lama ama ang chuan akal jeng tabik lawa heti la hian dine sapo adan pa nga in tlai tak taka in thlengin achang chuan zurui chunga in hon chang te po anei fowa atira chuan hemaltai po hian a she thiam viau na a do theilo chang po anei chhotan ta a nupa a zan tha han mandun po nei tlem tel telin chung kolama po ahma a in ti thiam lo na atam pha ta hle a chu mai ba ka fanau en kola ni tin ina tom tok lok po nin chang anei chawa tin apasalin zu alu chilchina phe chuan beidun chang po anga thin hle aloni chutianga nun khohar taka hun ahman lai chuan a thian pa yoga sanron bia in an ina lena rem lo phone kal tlangin aron zota a ani pu in arim te thuwa lo changin yoga sapo chu leng torin avakal le ta a lekha anjerdun lai ang thowa innil ton taka in kom chhole in yoga sa chuan ahma a hemaltai hnena alo soi to thokha ashil non le a ma se hemi tum hi chuan hemalta I chu anun khwa alo harve bok nen lo hnarna emo ani lem lo heta tang che hian yoga sapo in hemalta I riru potmang tor aman thiam chhotan ve te po anima na apasal zu in chin chung changa
chung kwa anga zonga har satna an nei le nei lote thiam taka zotin hemalta I chu a kom chhota a hemalta ipuin ama shi chiang tu le aril ru tot lutuk in bun ru an tora ta na rem chang ni anga in aril ru zong zong chu a shil ve boka ti chuan yoga sa chuan a har sana zong zonga chanpui intiamin avoi khatnan hemini hian an che sol tatlat mai hetia an che sol tak nu hian akha tokin chhun lama dinesa na a akal hlanin in hmuna hun te siamin anin hmuta zo zawa atira chuan film khur taka omin midang mit mei an veng viau kha ni a amai ro chu an film khur seng ta bik lawaniang chenom kho veng ti beng thling hialin an soi du hlom hle a hetianga hemalta ile yoga sa khosak dun dan tlang kama changa an shiat nu hian dinesa nu chuan an pahnia in chunglama hun an hmangzo yoga sa hotur pon ron chhuak chu atok ta thut maya dinesa nu chuan mak ati in angaina ashilo hle a atira wantlangka atanga an shiat mai ani awang khan an oi theilok lo kha ani a ma se chung kolamin mit nge ya an hmu tak mewa chuan chenom khoweng tilaka an zak thar le nu no hle aloni ti chuan in chung om amo hemalta I chu panhngal watin a dan zong zong midang hnian atanga asya thole mit nge ya an mi pasoi an chena in atanga a chuak lai a hmu tho shilin a haw ngala yoga sa hian voi khat ma kan compound hi aron raple to tur ani lo aron kal ka hmule ani chuan I pasal dinesa ka shilang ti in avo zui hiala reilote nuwa dinesa na thokpo in ron thleng ve ngalin anu chuan thil omzia soipuya shilfi adu viawa ma se remchang a humai theilo ama iro chu zanje ane khamnuwa dinesa zok in chunga chawin anu chuan shilna remchang tak nianga in afa pahnina chuan anu pui hemalta ile an khutlangwal Agus Varma exam inbox se atula wanga lekha zir don chin kha in chena ina po aron kalfo chin ani kha ma se tuna chuan exam ti an zau to boka yoga sapo in ina aron kalfo to lo sela tha ka wati ve chenom khoweng te laka kan mol pholu tu kange ti in alo shil ta mi a chu vele dinesa chu anu thu soi chuan a chong hle a chu ba ka mak ati in chu tiang lam zong chuan alo ngai to ngai hau lo alo ni ama iro chu anu in thil omdan a shilfia ta ka chuan hun kal to a anu puile yoga sate in biak dan vel tele aron len changa a khosak dan te a chui ker ngala thil ni thei ni dona a shet awangin anu pui hemalta I chu yoga sanen anin zomna zong zong chu chat tur le phone manga in bi to lo tora a shilba ka an ina po ron leng to lo tora adu tho a shilta a chu mai ba ka an in le a chevela a mel a mule ani nga chuan thilpoi tak a thlen thei thu po a shil bok ani chutianga chung kolamin thil thlen dan le hemaltai khu sakdan ten om tak an sha chhota ka chuan hemaltai chuan ega sa chu phone manga bia in thil om dan a soipui ta a hun engemaw chen chu in hmulo le in bilavin an han om ve ren rona ma se phone mang chuan akha tokin anin beru reng thung ama iro chu rei anin sum theilo in hmudan to ringot an ngai to le tatlat mai phona in biak ringot chu an du tok lauti po anyang hemaltai jok chuan ro mana siamin apasal na a akal hlan ani ba ka apasal nu po an kho chen oma chung ko thil chola akal chholai tak aloni bok nen yoga sa chu an ina kal torin akova an fa te school kal bo hlan chu remchang ala in chutiang chuan ni engemaw zat anin komlo hnuwa anin hmule tange nge a ma se yoga sa chu adu ain aleng rei deuh te po aniang a hotur kongka atanga a chhuak che chu dines an thok khonian chuan anin tok le ta hlul mai ama iro chu engma soilo chuan anin kalpil vele maya ma se dinesan in chunga lu rolin anu pui hemalta chu a kovin ta tor maya ani pu in apasal o nge ani ti a shat vele a hlau thongin a chungril a khur zoi zoi mai boka dinesa chuan yogas Varma kha kanina kalrem ti to lo kha kani a engti tura ron kal le nge ani tin okisang tak chuan a zota chu vele hemaltai chuan thil min ron zo turin aron kal ti in apasal chu a chang wata
Mase Dinesh chuan do ti soi ti le a chapal bun lai chu phelin Hemaltai bianga chuan a vazui ta chor maya in mu to lo tur le kan in poron kal to lo tura kati laya zo na zo tur nei anga chuan lama mangin kan ina aron kal le hi ka oi theilo vo in hi hetiang thil ka tonna hnung ber ni ro se ani lo chuan patlingin hapui kan chhel rap china chuan kho eng kan hmumi to lo ti shero ati ta piap maya Hemaltai pu in apasal thenjim na chu om ti pui viawin hetiang thil hi a thleng le to lawang min ngai dam ro ti in Dinesh chu angen lomloma ani pu in thataka lo dong song le in an kho sa ho le ta ani hun le ni liam zelin Hemaltai po apasal laka a in tiamang chuan thatak chuan an kho sa ve boka ma se rei an da ilo angai te bokin eges nen an nun ngai an lut le tatlat mai in mu an sim thei tak lo ani ber nyang chu Hemaltai chuan eges chu phone mang ve ka bia in apasalin ati dan song le har satna ato dan song te shilvekin min hmangai tak ani chuan ka pasal Dinesh hi ida that achulang ani lo vek chuan min thei hila min kalsan mai ro ati tatol mai eges sapo in Hemaltai chan ai chuan ti in rotna ro thap tak mai chu alo pompuita alo ni Dinesh thana hunrem chang zong hian thlakhatte mi hun mangin an humai theilawa an tumdan bera po mani in tilhum anga lantir ni in ma se chu tiang tur chuan rem chang an humai lo march ni thum kumsang ni somni pahni khan yegu sa chuan chemte pahni lein pakhat jok chu sachan na chi ni in pakhat jok ero chome channa na an man thin ani thung a chemte le chu Hemaltai kuta hlan chong ve le in ani hian an ina alo thok rok ngala ti chuan march ni li kumsang ni somni pahni khan Dinesh po anna kalin anna thona hmuna tanga in a thlen me chuan kho a thim deuh chol to a ni dang ang thobin hemini po hian zu in hong le in ni dang aya a in hnem deuh awangin zandang aya ataksa zoin a thungil hlei thei me lawa darkar khatvel anupui fanau te kianga theilawa a thot nuwa room lama tluzal turin aluta a heti la hian zandar somle achan vevel ne to in Hemaltai chuan apasal che le a omdan chu anga event ro renga apasal da thatna hunrem chang ani thei mai be sein ani ero mut alatum haulo chaukalama eng em khoi pa chuan apasal ruma alu atanga darkar khat om vela abialpa yoga sa chu phone manga bia in antan che na hunrem chang tak ani tho shilin akauta a ama ero chu ala ma deu awangin khoimolai rem changa birori turin ashilbok ani ti chon jinglam dar khatvela Hemaltai chuan ege sa chu apasal Dinesha amothil to thole abi rukna atanga an in ran pan turin awashili a alo thlenvele kongka lo hon sakin akaulut ngala ege san bazara achimtile Hemaltai in ada thatmang chuan Dinesha mulai chu thokle khata bo thutin angonga ege sa chuan azai tapmya maya akelama Hemaltai in lauman betwe bokin muhi lai le injing lo lai ani baka ataksala roi hlo na tho awanga alazoi lai ni nen Dinesha chu atang rei theilo reilo te hnu achat thlazui tamaya anti tur ang anti zo hnu chuan lem an changlek aloni a yegu sa chu Hemaltai te chen in atangin ain thiar film zeta jinglam dar ni le achan vevela Hemaltai chuan orol chwa tanin apasal khuma thisen botnuang mu chu acha khum ta vaka chap thom le che thoma apasal nu le pate baka thenam khoweng nai waite anron tlan khom nuwa che to thu police a thlen ni in police se malak na in tol thana thlendan kim chang hriat chwa anita ani mani in tilhum anga lantir tum si kha anro manna afuwak laute po anima na Hemaltai hian engma hriat waklo thole apasal khan riru hana anewanga mani in that angin asoita khani a ma se nu chui tu lamle thenom khoweng te ngai to na ero thilni theini in an sha theitlat lo thung kongsang sanga malakna kalpui ani hnuwa police chen rin hel thil tho awangin boralta Dinesha nopoi Hemaltai ile
Yoges te pahnih chu thu zo fiana an nei nu hian tual thana rap thlak tak phena thu dik lo in phum chu Highland anita ani